Pada Senin 8 Mei 2023, sebuah video viral di media sosial Telegram. Dalam rekaman tersebut menunjukkan proses evakuasi tentara angkatan bersenjata Ukraina yang terluka di medan perang. Disebutkan dalam keterangan unggahan ini merupakan evakuasi yang ke-300 kali. Seperti yang diketahui bahwa militer Rusia belakangan ini memang menggila di setiap titik-titik pertahanan angkatan bersenjata Ukraina. Dalam menjalankan misinya, pasukan Putin menargetkan puluhan militan Ukraina harus mundur di medan pertempuran. Dan hasilnya sama dengan seperti apa yang terlihat dalam rekaman. Menggunakan kendaraan militer, sejumlah tentara Ukraina membawa rekannya untuk segera mendapatkan perawatan medis. Video ini kemudian viral dan menuai beragam respon dari warganet. Для отчетности мне, блядь, надо товаришу Альтаиру показать, як ми опять вивозимо людей, 300-х, кучу, тілочки йдуть. Отак ми вивозимо. Уничтожены два склада артиллерийских боеприпасов 58-й егерской и 72-й механизированной бригады вооруженных сил Украины. За сутки нанесено поражение 103 артиллерийским подразделениям вооруженных сил Украины на огневых позициях, живой силе и военной технике противника в 143 районах. В районах населенных пунктов Яковлевка Донецкой Народной Республики, Житловка, Червоное Деброво Луганской Народной Республики.